Lakhipur online putok saba jungi tang kunumdoi ningthau ka banumit ki Khomjinba Pao tabirase ahan bada maroi Pao Air India ki plane kai bada laiki rabi Manipur ki kongbrai latpam nganthoi sarma ki haksang ngarang mahaki poknapam thawal la thumkhre Tripura की कांग्रेस लीडर बिराजित सिन्हाबो असम की कांग्रेस लुचिंगबा डॉक्टर माइमोम शांति कुमार नायका खुमनखरे असम सरकार ना बीएसएफ कांस्टेबल लैकिद्रबा दीपक चिंगा खमदा बीर चिलराय मना पिदुने काय खुमनखरे अमेरिका ना ईरान की मरु ओइबा न्यूक्लियर फैसिलिटी मफम अहुमदा एयर स्ट्राइक चथखरे रोमांसिंग प्रिंट लिसिंग अनिगा कुनमंगा फ्यूचर ऑफ प्रिंटिंग इन ईस्टर्न इंडिया हाइबा हिरमदा नेशनल सेमिनार अमा इम्फाल दा पांगथोखरे Manipuri Sports and Cultural Association Assamna Sanaroi Singbu Taramna Okre amasung ahum suba SK Cup Kang Tournament Lusinkre Salai Taret Lama Bazar na nupa ki champion aduga Ambarkhana Panthoibi Kangkutna nupi ki champion oikre Hauzik mapungiba pau tabirase June ki tang tara nithoida Gujarat ki Ahmedabad ta thokiba Air India ki plane crash ta laikidabi crew member Manipur की कोंगब्राई लाटपम गांथोई शर्मा की हक्सांग ngarang नोंमाइजिंग निमित्ता इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलरबा मतुंगदा महाकी पोगनाफम थौबाल अवांग लेकाइदा थुंखरे इम्फाल एयरपोर्ट मियाम अमसुंग एयरपोर्ट के ऑफिशियल सिंगना लेसु कत्तुना इकाई खुमना बोटखे केंद्र के होम मिनिस्टर अमित शाह ना गुवाहाटी दा नेशनल फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी की परमानेंट कैंपस अमा संगाखरे मसिगा लोइनना महाकना सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की नौना सागदब बिल्डिंग की उरेपु युंगसु तमखे थौरमदुदा वांगांगलदुना श्री शाहना फोरेंसिक साइंस असि हौजिकी मतम की क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ख्वाइदगी मरुइबा सरुक अमने अमसुंग मसिदा सेनफम थादबना लैबाकी अफब पुरकपदा हेन चेसिनगने हाइखे महाकना हाई केंद्र सरकार ना लैबाक सिनबा थुंगबदा फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फगनना बहनरे मसिना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दा अचोबा अहोंग पुरकलगने मसिना अवांग नोकपोक भारत लैरिबा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिंगदा पांगल अमसुंग टेक्निकल की ओइबा चैंगा कमा पिरगने हाइखे त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली की कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर बिराजित सिन्हाबु महाकी संगाइदा उनदुना असम की कांग्रेस लुचिंगबा डॉक्टर माइमोम शांति कुमार ना लेंग्यान फी हुक्तुना इकाई खुमना बोटखरे लोइनना असम की लाकलिबा लिसिंगनिगा कुंतरुक के असेंबली मिखल गमरी लेनना वाफम कया खनखरे अमसुंग कांग्रेस पार्टी की ममिंग लेरबा एमएलए सु ओइरिबा बिराजित सिन्हाना असम की मितै अमा एमएलए ओइनबगिदमक महाकी ngमजबा थाकता होनगनि हाइखे एमएलए बिराजिता डॉक्टर शांति कुमार ना माइमोम अंगौतोन नदभूषण इबा मणिपुरर इतिब्रितो हाइबा लारिक अमसु खुदोल तमखी पनबजाय महाकौनबदुदा मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की प्रेसिडेंट एल बिरामंगोल अमसुंग एडवाइजर डब्ल्यू बिरामंगोल सरुजाखे अमरोमदा त्रिपुरा की खोंसत लैरिबा असम की कांग्रेस लुचंगबा डॉक्टर माइमोम शांति कुमार का राजर्षि बाइगचंद्र कल्चरल फाउंडेशन मणिपुर की मेंबर सिंह फमिनदुना वारी वाताई सानखरे साउथ धोलेश्वर लैबा एल बिरामंगोल की संगाइदा पांगथोखिबा खननाइनबा दुदा सकनाइरबा इबा लमाबम गोजेन खुंदोंबम कुमार गुरुमयम रंजित अमदी तखेलंबम इराबोट चिंगबगा लोइनना मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की मेंबर सिंह लमयानबा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की क्षेत्रमयी माधवी राधा माधव मणिपुरी युवा समाज कमिटी राधा माधव देवता बारी की प्रधान पुरोहित सीजे गुरुमयुम अभिजित भट्टाचार्य चिंबा मियोइसिंगना मणिपुरी कल्चर जोखटपगी मतांगदा कुपना खननेनखी हाइरि मरुओइबा लुप कयाना तिनखिबा मिफम अदुदा डॉक्टर माइमोम शांति कुमार ना असम की मितै सिंगी फ्यूचर कन्ननबा अमदी सोशियो इकोनॉमिक की पिबम फगननबगी दमकता मितै एमएलए अमा थागनबा होनबदा मियाम की बिनियंग सिंसिनखी तिनखिबा मियामना वाफम असिबु मरुओइना लौकी अमदी मखाताना मणिपुर दगी लाखिबा राजर्षि बाइगचंद्र कल्चरल फाउंडेशन ना लिसिंग अनिगा कुंतरुक्ता असम असेंबली दा मितै एमएलए अमा थागनबा होनबदा ngमजबा मतेंग पांगनी हाइना लुबसिगी प्रेसिडेंट तखेलेंबम इराबोटना फुंगदोखि पुरा छिदा अमदी कसादगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯁꯛꯈꯪ ꯃꯥꯏꯈꯪꯅꯖꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯆꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯁꯥꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ 50ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯝꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯔꯝꯄꯔꯥ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯂꯩꯇ ꯄꯨꯠꯁꯟ ꯐꯪꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯔꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯄꯦꯟꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯔꯥꯖꯥꯁꯤ ꯚꯥꯏꯒꯠꯆꯗ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤꯕꯨ ꯈꯣꯏꯔꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯡꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯤꯅꯕꯤꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯕꯨ ꯈꯣꯏꯔꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯁꯥꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯅꯕꯤꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯚꯛꯇꯤ ꯀꯠꯆꯔꯤ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯂꯥꯀꯥꯟꯗꯤ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯖꯥꯔꯤꯕꯣꯟ ꯐꯦꯠꯂꯥ ꯄꯥꯔꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 63 ꯁꯨꯔꯕ ꯈꯥꯡꯉꯦꯝꯕꯝ ꯙꯅꯟꯖꯣꯏ ꯀꯧꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18 ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯂꯥꯎ 8ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯇꯣꯝꯇꯅꯤ ꯙꯅꯟꯖꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯟꯙ꯭ꯌꯥꯔꯥꯅꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯂꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯕꯗꯤ 9854061466 मोबाइल नंबर असिदा पाव पिबिरकनबा खंगलकली तरामाथोई सुबह मालेमगी योग नुमित कमरी लेनना जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी की कंपास्ता राज्य सभा की एमपी इनिंग थौलेसे बसना जावबगी लिचिंग मखादा थांगजे नुमिता योगा फॉर वन आर्ट वन हेल्थ हाइबा थीमदा नुमिदासी चिंगलेमना पांगथोखरे थौरमसिदा अकादमी असिगी वाइस प्रेसिडेंट लोंगजम जोयचंद्र डायरेक्टर पुखरमबम बिलास अमदी अतई प्रधान गुरु सिंगा लोइनना मालेमगी योग नुमित पांगथोखे असम सरकार न मणिपुर की लैखिद्रबा बीएसएफ जवान दीपक चिंगाखमदा महाकना लैबाकी दमक थवाई कटखिबगी दमक वीर चेलाराय अवार्ड पिदुना इकाई खुमनखरे असम की नलबारी जिला द पांगथोखिबा राभा दिवस थौरंग मरी लेनना मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्माना मनासी महाकी मुंग मनुंग कुसिनखिबनी हाइरे बनबयाय दीपक चिंगाखम जम्मू कश्मीर दा थबक तौरिंगैदा टेरोरिस्ट सिंग चाइनाबगी लानफमदा कश्मीर की आरएस पुरा सेक्टर दा मेगी तांग 10 की लानफमदा माक लैखितबनी महाकी थौना अमसुंग महाकी थौदांग सिंगबु पुगनिंग थौगतुना असम सरकारना महाकबु वीर चेलाराय अवार्ड पिदुना इकाई खुमनखि अमेरिका नंगरांग अयुक्ता ईरान की मरुओइबा न्यूक्लियर फैसिलिटी मफम अहुमदा एयर स्ट्राइक चथखरे अमेरिका की ऑफिशियल सिंह हाइकिबदा स्ट्राइक असिगी पांदमदी ईरान बु न्यूक्लियर की खुलाई सेंबदगी थिंगबनी हाइरी ईरान न मतम पुंबदा मखोई की न्यूक्लियर प्रोग्राम असि शांति की दमकदनी हाइदुन लाखले अदुबु अमेरिका मसुंग इजराइल नदी ईरान ना तुब मतम की मनुंगदा न्यूक्लियर की खुलाई सिंग सेमगलबा याय हाइना चिंगनबा फोंदोगले ईरान की सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खोमैनी की एडवाइजर अमना यूएस नेवी की जहाज सिंगदा लांदानानबा मसुंग मरुओइबा थाव की लंबी ओइरिबा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थिंगजिनबा खंगनख्रे थौदोक असिना मियामदा मिपाइबा पोकनरबसु ईरान लेबाकी ओइबा पावदा रेडियो एक्टिव लीक ओइबा लेते हाइरे असोमदा ऑपरेशन सिंदूर की मखादा हुजिक फावबदा ईरान दगी भारत मचा पुन्ना मियोय 1933 पुथोरखरे All India Federation of Master Printers New Delhi amasung All Manipur Printing Technologies Association AMPTA Imphal na punna silangduna Romancing Print 2015 Future of Printing in Eastern India haiba themda National Seminar ama arang nongmaijing numita Imphal gi Major Kulda laiba Manipur Press Club ki auditorium da pangthokre हौदोकपगी थौरमदा AIFMP New Delhi की Vice President East Sunil Khurana na मिथुंगलेन
AMPTA Imphal ki President AIFMP New Delhi ki GC member Y Somarendrana mifam apoiki Manipur lenga ki Trade Commerce and Industry ki Joint Secretary Dr. P Lenin MCS Board of Secondary Education Manipur ki Secretary S Jitalal Sharma amasung AIFMP New Delhi ki Hanagi Vice President East amasung AMPTA ki Advisor S Surajitna ikai khumna jaba mithung sing oina saruk jakhi ayukta delegate sing registration tawbagalana seminar ado hoki AMPTA ki Vice President Ningomam Imona taramno pogi warol piki amasung pung taramathoi deki pangthoki ba technical session aduda AMPTA ki advisor amasung AIFMP New Delhi ki GC member Dr. N Sarachandrana moderator oibiki session asida MU ki librarian amasung Library and Information Sciences Manipur University Imphal ki head Professor CH Ibohol Kha Manipur College Kakching is Senior Assistant Professor Dr. T. Kunjeswar amasung Directorate of Printing and Stationery Manipur Lenga ki Assistant Director T.H. Binod Kumar Resource Person in Asarujaki Seminar asida awang nukpok Bharata maruwaina Manipur da printing gi haujiki pibam amasung tungda oirakadabagi matangda kupna khananenaki Manipuri Sports and Cultural Association Assam Headquarter Lakhipur Kasar Assam na sinduna handak SGFI na sinkiba School Games lising aniga kunmangagi sepak takraw masana da manafang lakrabi nupi sanaroi sing Khelo India Bihar da pangthokiba sepak takraw masung thangta da manafang lakraba sanaroi sing wenana Maling bitakta manafang lakraba sepak takraw gi sanaroi singbo taramna oktuna ikai khangna jabagi tharomama ngarang June gitang kunithoi Nongmaijing nimita M. Deb Singh Memorial Academy Binakanti Part 2 da pangthokre Luki Chairman Arambam Nandababu na mipamapoy duna pangthoki bataram na ukpagi thoromaduda Ngangom Upendra Oinam Biramani amasung Irom Gormani na mitunglun oina sarukjaki Sports Association ki President General Secretary Singh amadi ate masak naiba miyoy kaya na thoromaduda sarukjaki haina Luki Convener Elangbam Premakantagi Cherolamada Fongdoragli Di Kanglasa Martial Arts Academy na sinduna Kanglasa Fight Club 2.0 K1 Fight League Silchar Bypass 0.2 leba Saint Capitanio School da may pakna pangthokre toromasida Silchar gi tongan ma martial art institution sing amasung Tripura tagi lakpa fighter nifumangana sarukjaki Kanglasa Fighter Club asigi pandamdi fighter sing pungning thogatpa haksang phana lehenba madi makhoi gi punsida afaba awonba porakpa haibasini fighter singna makhoi gi haisingba unanaba masung makhoi gi tungi lambi gi damak mateng panganaba club asina thaudang lauri sanabagi weight category khudingmakta mai paklaba fighter singda lupa lising ani tawduna sel gi mana piki amasung khwaidagi phaba fighter singda trophy ga loinana lupa lising mari gi mana piki nupa gi khwaidagi phaba fighter gi mana kg jankai teret ki weight category da Rian Razul na fangki aduga nupi ki khwaidagi phaba fighter gi mana aduna kg jankai mari gi weight category da Mimi Singha na fangki thoramasibu sponsor tobirakpa gi damak academy asina YMCA bu thagatpa phongdorakli Next, last, चंद्रिका और हम लोग राजू सर की तरफ से फजरी समूह Yellow Maitagi Tana Tanaba Yadana Leraklaba, Maitegi Kang Sanababu Yokatpagi Pandamda, Handaksu, Bangladesh, Silet Manipuri Kang Association Silangtuna, Naya Bazar Sri Jagannath Mandopta, Ahum Suba SK Cup, Antarjatik Manipuri Kang Tournament Lisinganika Kunmanga Pangthokre, Numitarani Chupna Pangthokiba Tournament Asigi, Jungitang Kunda Pangthokiba Final Mesta, Nupigi Final da Ambar Khana Panthoibi Kangkutna, Naya Bazar Nupi Kangkutpu, Panjal, Tarateret Mapanda Thoiki, Aduga, Nupagi Final da Lama Bazar Salai Terena, Lining Thau Kangkut, Sequence Pu, Panjal, Kuntaruk, Tarataruk the Thoiki. Man of the tournament, Nupagida, Maibam Russell, Sigbranch, Nupigida, Lakirani Sinha, Naya Bazar, Aduga,
Man of the final Nupagi da Sukanta Sinha Lama Bazar aduga nupi gitana Pinky Sinha Ambar Kanana oike. Kang tournament asigi referee gi thodang pubikiba S Sojol L Anand Oinam Satajit Makoi Ahumbo Manapi Tunai Kumnake Mana Lanthokpagi Thoromda Chief Guest Oina Sylhet City Corporation gi ex City Mayor Aripul Hok Chaudhary amasung Sylhet Manipuri Kang Association gi President Yumnam Ripendrana Mayai Tangbal Lauki haina Agartala tagi phangba paw sina haire Nungairaba paw Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin birago Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung teret phoba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Khanganjaba ma Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawrabasingna tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu tabak pizabagi kudong saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training emergency medical staff amadi RNP course na chimbagi atenma matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare akupa marolgi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchada Lingsimbirabu Natraga Mobile number 939573245 da of Honobio Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada maruiba paw amukhanna Air India gi plane kaibada laikhidrabi Manipur gi Kongbrai latpam nganthoi Sharma ki hakchang ngarang mahaki poknafam Thobal la thumkhre Tripura gi Congress leader Birajat Sinabu Assam gi Congress luchingba Dr. Maimom Santi Kumar Naika kumnakhre Assam Sarkar na BSF Constable laikhidraba Deepak Chinga khamda Bir Jilarai mana pidune kai kumnakhre America na Iran gi maru oiba nuclear facility mafam ahumda air strike chathakre Romancing print lisinganiga kunmanga Future of Printing in Eastern India haiba hiramda National Seminar ama Imphal da pangthokre Manipuri Sports and Cultural Association Assam na sanaroi singbu taram na okre amasung ahum suba SK Cup Kang tournament loisinkhre Salai taret lama bazar na nupa gi champion aduga Ambarkana Panthoibi Kangkutna nupi gi champion oikhre Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare